dobrodošli u serijal Internet protokol verzija 4. U ovome serijalu pričat ćemo o IP verziji 4, gradivo koje je jako obimno, ali je vrlo jednostavno, naravno zavisno od toga koliko ste angažovani, sa druge strane kako predavač objašnjava, odnosno koliko će vam sve to pojednostaviti. Ne mora biti ni predavač, može biti kao neki kolega koji će vam sve to da lijepo dočara. Sada, što se tiče IP verzije 4, to je jedan stari mrežni protokol, što ne znači automatski da se nikako ne koristi ili da se slabo koristi. Naprotiv, koristi se jako mnogo, ili da kažemo koristi se još uvijek jako mnogo, jel? Zato što pored IP verzije 4 trenutno aktualna je IP verzija 6. Međutim, ljudi se iz kojekakvih razloga još uvijek ne osuđuju ili jednostavno ne žele da pređu na IP verziju 6. Ono što je jako bitno u jednoj mreži je IP adresa. IP adresa nekog uređaja. Šta je IP adresa? Pojednostavljeno rečeno, to vam je kao lična karta, kao naša lična karta, naše ime i prezime, datum rođenja itd. Za kompjuter je vrlo važna IP adresa, znači ono će njega da identifikuje na mreži. Pored toga što će drugi uređaj pristupati samom uređaju koji ima isto IP adresu kao i svi ti koji mogu da funkcionišu zajedno, pored IP adrese ima još i drugih mrežnih parametara koji su jako važni, ali zato nam služi ovaj video da se upoznamo sa tim mrežnim parametrima i da jako dobro objasnimo, jer to je cilj. Kada sam rekao da drugi uređaj mogu da komuniciraju sa tim uređajem, isto tako ne mora da znači da će biti samo jednosmjerna komunikacija, isto tako može da znači da će i taj uređaj koristiti recimo tipa server, na server, odnosno da pristupi resursima koji se nalaze na mreži. Pitanje, a ja ću odmah da na njega odgovorim, mislim da je onako prikladno za ovako nešto. Ukoliko imate jedan switch, pa sada imate dva kompjutera i sve to povezano normalno mrežnim kablom, odnosno mrežni kabel je uboden u mrežnu karticu kompjutera i uboden je gore u portove samog ovoga switcha. Ukoliko smo zadali, odnosno dodijelili IP adrese tim hostovima, da li će oni moći funkcionisati? U suštini ne, ili najbolji odgovor bi bio zavisi. Postoje još neki preduslovi, odnosno drugi mrežni parametri koji trebaju biti ispunjeni da bi dva računara mogli komunicirati na mreži. Mi ćemo sada prići na tablu i da idemo još više u detalje što se tiče upravo tih mrežnih parametara. Prije nego što se prijeđe na napredna mrežna podešavanja, jednostavno moramo da imamo osnove za internet protokol verziju 4 adresiranje i implementaciju. Kao što sam već rekao, internet protokol verzije 4 je stariji mrežni protokol koji se koristi skoro na svim uređajima na svijetu. Svakom uređaju na internet protokol verziji 4 mreži mora da se dodijeli jedinstvena IP adresa koja će pomoći da se taj uređaj može identifikovati na mreži. IP verzija 4 koristi 32-bitnu binarnu adresu koja je podijeljena u oktete. Sada, prvi mrežni parametar koji ćemo raditi to je IP adresa. Ja sam ovdje za primjer uzeo neku IP adresu. Ta IP adresa, ona se sastoji od 32 bita. I ta adresa je podijeljena u 4 okteta. 4 okteta i vrijednost svakog okteta je 8 bita. Zašto je vrijednost 8 bita? Zato što ukupan zbir daje 32 bita. Ako kažem da se sastoji svaki oktet od 8 binarnih vrijednosti, zašto 8 binarnih vrijednosti? Pa zato što kompjuter radi sa tim, a decimalno pišemo da bi mi mogli lakše da radimo i da bolje razumijemo. Ovdje će se 192 će se pisati u binarnom obliku koji kompjuter razumije, 168 i 1 i isto tako i 20. Ako želimo da pretvorimo, ako se sjetimo ove tabele iz prošlog video materijala, ako hoćemo da pretvorimo 192
reći ćemo 192, 128 ide u 192, rekli smo da je to 1. 192 i 128 i 64, to je daje 192, znači da će sve ostalo biti nule. 168, da li 128 ide u 168? Ide. Ostatak je 40, znači 64 ne ide, 32 ide i sada imamo 128 i 32, to je 160. Znači ovdje ostatak je 8, znači ovdje 16 ne može, ide u 8, to je 0, ovdje je jedinica i sve ostalo su nule. Jedinica, jedini broj koji ide u jedinicu je jedinica i znači sve ovo ostalo su nule. I na kraju je ostao broj 20, kad odmah pogledamo ovdje, sa ove strane ide 16 i ostatak je 4, evo ga imamo ovdje četvorku, znači sve ovo ostalo su nule. To je znači što se tiče same konverzije ove decimalne IP adrese u binarni oblik. Sada ako želimo da napišemo ovdje dole u binarnom obliku, znači bilo bi sada 1, 1, 0, pa onda idemo 168, 101, 01 i imamo 3 nule. I zatim imamo broj 1, rekli smo da su sve nule osim zadnje jedinici, 1. I broj 20 je 000, 0, naravno gledam sa ove tabeli, prepisujem i onda ponovo ne računam, 1, 0, 1 i imamo 0 i 0. I ova IP adresa, kao što sam rekao, ta 32 bita su podijeljena u 4 okteta po 8 bita. I ovo su ti okteti. I opet da ponovim, znači decimalni zapis, ako hoćete tako, znači koristimo isključivo radi nas, a binarni radi kompjutera, jer oni samo to razumiju. Sljedeći mrežni parametar koji je jako isto važan jeste subnet maska. Subnet maska koja će pomoći da se, što se tiče ovoga mrežnog dijela, znači ovoga network ID-a i što se tiče host dijela i host ID-a. Znači pomoću subnet maske možemo da vidimo da li se neka dva kompjutera, recimo u ovom slučaju što sam ovdje nacrtao, da li se nalaze u istoj mreži. Sada ja, pošto znam koja je vrijednost ovoga 24. ovoga bita i znam da se ova dva kompjutera recimo mogu da komuniciraju i mogu da se izmeđusobno da se pinguju. Subnet maska. Kada napišemo 255, 255, 255, 0, to znači da su prva 24 bita jedinice. Kako ja to znam? Pa znam zato što ako 255 želim da zapišem u binarnom obliku, 255, zbir svih ovih brojeva davat će mi jedinicu. Tako da će biti 255 zapisan u binarnom obliku, znači imat ćemo sve jedinice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači sve ostalo će biti nule. Šta sam ja sada sa ovim dobio? Dobio sam sa time da znam gdje mi je mrežni dio, a gdje mi je host dio. Znači jedan dio što se tiče mreže, granica je znači ovdje, gdje prestaju sve jedinice. Znači ovo je ovdje mrežni dio, a ovo je ovdje host dio. I sada ako mi neko postavi pitanje koliko imaš bitova za host dio, ja ću reći da imam 8. A kako ću izračunati da je 8? Pa znam da imam ukupno 32 bita i minus ta 24 taj slash koji koristim. Jel? I znam da je ostatak 8. Obično ljudi kada počnu učiti o ovome, kada vidi slash 24 pa da se to pretvara u 255, 255, 255.0, pa se to pretvara u binarni oblik, pitaju se, bože mili, šta je ovo? Ovo je totalno nekako komplikovano, u stvari vrlo jednostavno. Znači, opet da ponovim, znači, ne mora da bude isključivo 24, najčešće se koristi u mrežama, ali može da bude recimo 26/23 i tako dalje. Sljedeći parametar do kojeg dolazimo, to je default gateway. Default gateway nam isključivo služi da bismo izašli iz naše mreže.
Kako ću to da izađemo iz naše mreže? Pa recimo da imamo u ovoj mreži, pa imamo sada router koji je spojen sa routerom R2, recimo da je ovo R1, pa tamo na taj router je spojen još jedan switch 2 i tu imamo nekakve hostove koji su priključeni na taj switch. Znači default gateway je ovdje, on će nam poslužiti da izađemo iz naše mreže. Kao vrata, kapija, kako god želite možete da to nazovete, ali na engleskom je default gateway. DNS, isto tako opcionalan kao default gateway ovdje. DNS, ako ga recimo postavimo ovdje da imamo neki DNS server, vidjeli ste mnogo puta na mrežnim podešavanjima, sigurno kada trebate ukucati IP adresu, ukoliko to sami radite, ukoliko to ne dobijate IP adresu i ostale mrežne parametre od DHCP servera. DNS server nam služi da bi konvertovao ili razriješio ime u IP adresu ili IP adresu u ime. Jedan jednostavan primjer bi bio da želimo da posjetimo stranicu 3W, pa sada imamo recimo google.com. DNS server ili jedan od DNS servera će nam prevesti ovo ime, prevesti će nam u IP adresu i samim tim znači mi dolazimo do DNS server nalazi na kojoj se adresi nalazi google.com i znači otvaramo tu stranicu. I sada, pored toga, šta ako mi ne bismo znali da je to google.com, šta ako bi znali da je to recimo da su to sve osmice, lupam sada, pa jednostavno mogli ukucati u pretraživač sve osmice, 8.8.8, tako dalje, stisnemo enter i onda dobijemo google.com. Ali, pošto ima jako mnogo IP adresa, raspoloživi u internet protokol verziji 4, ne znam, otprilike cirka 4 milijarde, koji se naravno sve ne koriste kao javne IP adrese, već imaju različite opsezi koji se koriste znači, za ove privatne mreže. Kada bi sve to upamtili, to ne bi više imalo smisla. Zato je DNS jako važan i zato ima jako važnu ulogu u samom internetu i u samim mrežama. Naravno, ovo je bio samo uvod što se tiče ovih mrežnih parametara. Ujedno smo ponovili i konverziju decimalnog broja u binarni. Objasnili smo subnet masku. Opcionalno rekli smo default gateway i DNS. Sve ćemo ovo raditi detaljnije, ali za sada pokušavam da vam približim sve to kako treba i da ovo gradivo legne i da nemate problema u narednim video materijalima i da možete ispratiti sve kako treba. Ja se nadam da je video bio interesantan. Ukoliko vam se sviđa, podijelite ga. Jedan like i subscribe ne bi bilo loše kao pomoć kanalu. Svako dobro!